Chung television zone ba magwete 200 way asai ga nai jeng chui na kanai du long bu tong local daily newspaper the Tamenglong Times the Ganphu Mail the Cham khani Imphal Valley based tong paper the People's Chronicle tong kabisu me cham me goi na khang pa in da lo di cham tampat abam mai gai khang tholiu phok mai Jailat Wildlife Sanctuary affected village treat Tamenglong khani tau sep nam nun kho mi sanctuary ro kabiu kan mai kho hai July du long bu zeng akhat khorina jeng chui ngan No to Wildlife Sanctuary to Melat Dun Bangka awareness mung tat kay lokan the. Manipur ko katuak thaw kan meluan ko thai kum du long bu zeng charuk nung tai Phizam Hemanjit khani lingthoi ngan bi kanai tong case hai CBI ri sin thaw kan tunge tu na sai tiki tabui progress nai cho tu mai thai makhe mi zeng rina Hemanjit kapu Phizam ibungo sing rina media ko kana pu khang income mai duan ta lo kani the tu na sa kan the. Dui long bu tong zeng chui nai terui kuki menun khang senapati ko pochai zot mai thingkan mai tai Naga People's Organization le Committee on Tribal Unity tong leaders nun roi meeting kariu da kanthe hai ko tai Senapati District Students Association roi thingna ba mai tai lalo dat khang sa kanthe kuma SDSA roi kanu tong hesitation hai call off supani the Asai lon hai Bangladesh ko protest nai na katok na ba me kalam thuk mai thu Supreme Court rina job quota nun kak panthe tu na sa me zeng rina student nun rina protest na hesitation tan ba me ko tai mansai phai imbu na thai kan the Tamenglong district ko hai tat kan mai zeng padai hai electric gwangmok mai zeng rina kalulung ko gwang tak mai azu ariu bam the kadai suna district hospital ko kuk mai ariu bam the electric sinsuna mansai panti kan ba mai operation theater dialysis tele ICU labor room khani bai mai urgent care goi hai duilong bu zeng ru na ta chat nung terina bang kan the tu na sai gwang ni mai 29th August 2024 ko hai lon rescue na kathum Tang may suna hypo jadonang death anniversary ting mi ngek ni may kotai Tamenglong headquarters ko nai may jadonang park ho hypo jadonang tong statue ding thau khang tuna Tamenglong khatni None district tong elected leaders nun rina kaphian ba me Nungba Kendra Citizens Forum tong convener Apuna Gang Marina Rashning Ezen khang honorarium 2021 tong roti dat makan may kotai kazi nai may nun roi zagut law khang khatni allocate sulo may ration hai ti tang law khang zeng hoi kan the United States tong President Joe Biden rina White House ko koloi na bamda khang presidential contest sula ke tuna sa indaw kan the Imphal le Jiribam tong Cheng National Highway 37 hai impai na kasi kai bam the intun kai mai ru kho inrit mai pot phuk mai truck nun kasing gai na kalu mai zeng re cheng hai impai na kabiu kai the gari nun hai ka bam gai ngan ko ding bam gai the Manipur ko ngam sinaba mai bye bye mai tong MLA Ganu na ta chat rina soi sulong mai che akhat kariu lana Prime Minister ta Ariulawo to the Manipur Legislative Assembly tong Speaker ko che akhati lokan the to na sai India ka pum tong dalyang mai chamla mai nun tong pom Indian Journalist Union rina intaw Bangladesh ko latlu gai na ba mai the ko pian mak mai intaw kan the Senapati tong dalyang mai CSO suna ba mai Naga People's Organization NPO Senapati tong President kathan suna kada lokan mai H Naba Peter ti hai World Cookie Joe Intellectual Council rina netlana thoriu kan the Ima Gimera tong representative rina du long bu zeng ru na chaku nung tai zian mai khatni lum mai tong reng chik le zeng ka khonai na bam khang Chadong village benun khang kai pat ti kan the Coordinating Committee on Manipur's Integrity tong spokesperson Kuraijam Athomba rina Birmingham Central Police Station United Kingdom ko University of Birmingham tong Computer Science tong Professor Uday S. Reddy ta complain su kan the kalam thu Professor Puhai Myanmar khatni Bangladesh tong ethnic conflict lam ko hai involve su pizeng rina ye kadai suna Manipur tong lam ko Department of Information Technology rina MSHAL Tech le kariulana skill development training with job placement tong program IT sector ACL Tech B for Manipur tuna kaw mai mung class 12 loi minun khang 2024 ko langpat pani the Manipur International University MIU rina dulanung Sunday nai nung Center for Manipur Thailand Cooperation Studies khani Center for Peace and Conflict Studies Surindra Rajabat University Thailand le kariulana kasyam kan mai tai Imphal Peace Museum Maibam Lok Paching ko inauguration su kan the Khap mai suna mai goi na khang ting nai lam ni pain daw lo ni asai duilong bu zeng chui na kan nai 2024 ga nai timik tong zeng me tong cheng hai 27 degrees Celsius to 21 degrees Celsius na ba me nai mik rena 4:39 AM to 6:07 PM na ba me athuan duilong bu zeng chui na ka thum tong zeng me tong cheng hai 27 degrees Celsius to 22 degrees Celsius na ba me
Asai tuang kabi sume cham tu hau kre nga lo the zaw na ba me goi ta thon ku the